Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun ini memakai barongan apa ya? Wah, barongan ular. Ular apa, Dek? Wah, ular kobra. Senengane mangan apa ular kobra? Wah, mangan wong. Sing dipangan sapa? Wah, Iqbal. Wah, dadi guys. Wah, kerasukan Rohfan. Ya bergoyang. Bergoyang-goyang. Ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan. Mas Rama memakai barongan apa, Mas? Wah, telon putih. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan. Wah, Mas Hanif memakai barongan pink. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barongan. Wah, depil. Elvan kuat. Wah, kuat. Insya Allah kuat. Ada Mas Iqbal. Ngentut weh. Iki tukang ngentutan, guys. Mas Iqbal memakai barongan. Mambu. Barongan tot. Ya Allah, mambu. Ada Mas Abdul. Ojo gentutan ya, Dul. Oh, orang gentutan. Mas Abdul memakai barongan Hitam. Mas Abdul memakai barongan hitam. Ayo Mas Haji. Iya, kata suwek. Mas Haji, ligih sik Mas, tenang ke Mas. Mas Haji ini memakai barongan. Tok ya suwek. Wah, barongan hiu. Ya Ci, dipakai Ci. Karo Mas Abdul. Kualik to, Dul. Dingetik ketok kok sak. Ayo Ci. Yo dicaplok yo Mas. Iqbal. Caplok Mas Iqbal. Yo caplok. Yo Bel. Tukang kentutan Bel. Wonge bar nganu kok. Yo wes yo duduk yo Mas Haji karo Mas Abdul. Abdul panggonanmu ndi, Dul? Yo saiki Mas Rama karo Mas Elvan. Rama. Alon-alon Pak. Wih, Mas Elvan.
kaget dhewe. Wes yo duduk yo Mas Elvan karo Mas Rama. Ayo Mas Iqbal kucingan. Jangan barang gaya Rama indah selalu. Dorene apa ora? Aja diangel kalene. Duduk. Elvan duduk. Elvan duduk. Ayo tau Mas, sapa bel? Gantian Ji. Mas Iqbal ngetikane to Mas? Engko dilapi. Ya wes ya duduk ya Mas Iqbal. Rasa ngono sing apik. Ya Mas Hanif. Dek Jiu nanti ya. Duduk dulu. Iya. Hakton. Wes yo Mas Hanif duduk. Yo Nip duduk Nip. Ya sekarang Dek Jihun. Yo Dek Jihun memakai barungan ular. Sek Nip. Angger salah ke Dek kono. Maju rono kalau maju rono. Oh, malah nutupi Jihun. Jun ki ape metu? Maju rono geser. Lah. Ayo Dek Jihun. Dek Jun memakai barungan ular. Bangsane para gantaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangit. Ayo ularnya masa diam? Wih, ularnya golek mangan. Mangan apa Dik ularnya Dik? Wih, ularnya mangan orang. Yo wes yo Dek Jiun duduk. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
comment, subscribe, dadah.